Misa mama kwa baby mu. One day TV there, ode ya ne ode asem. Ene ya sa baby mu. Ene ye den komo twetwe ba begu so. Me pa cho nya bre subscribe, comment, like, ne share. Ene ne maame. Ya ye maame e wapa bi no sunsun. Wapa bi no hunhum. One ne ba betwetwe komo. Me kan hu nipa kro because mo hia ne pen. Ya ye maame nature servants ne ba be din komo. Me pa cho mon kame ho na yenko ne ni nkodi nkomo e abomodi ase obe subscribe no comment na wa share no wa like so open number so a egu screen no so no contact no o me yenko Mame bibia na etime de fasting break David because as a Christians and as a Africans it will be say to baby we cause my brabo mu a se me de me yemoto ho na me bom paya ebeyeyi enti no on ko baabi enko bisem on pe obi a ono wa be hyedem na ode ne yemato oni di na wanya ulcer na wa bom paya na wanya ulcer na problem no e da so enti be se me hu say bibia na etime dey fasting break ya na ekua be ma manya asem o ma na ekua be ya man crofo abebo me ma enya no correct that fasting and break asem fasting is strengthen spiritually. Okay. What you say? Na bed na da also na the directions na yi bed ni free ho. Problem na wo no. Ye the directions in the problem ni free ho. Until there was a Christian sister, Christian brother, prayer towers and so on ni bottom. Ni sure cry. That is it. And Zanka was say omo no mo da casa a luxury mu. What you say? Ye pe omo a omo da cars akese mu ye big things a onye fasting da. Give ye de akoma. Wow. And etna asase we so. Enye o hypocrisy. Na yenka say ono de bia na no awo na swate na fu flat on ye fasting. Hypocrisy. Na ma asem ohun se obi ohwo a e wo churches bebre Ghana ha omo so mo mpe prophecies. Okay. Omo de say wo mbekọ baabi akoye abisa be omo mpe haban tete ekura no Eye bone. Se ebayi. Nti sankofo no mama. Wo mo no nti obi omo ho kire wo mo awom ne ka kire wo say like me hu ni say mitiwe me pastor. What I say? Menkwa like menko baabi ama ka to me sorry much mu say so wo koma do nsini tete adoma wa o patese aposomsem inti menko but me a mikro no me yere nwo ana me de me yere akoma obi ontete ahaban ese wonye na ese mama no eye nya atwuma na ase de nya atwuma ya ni ana o bible nim nya atwuma se no ani hypocrisy no na odmanko na ebo na de mama pacho mbe se me hu se na ese o mama tete ahaban mo ya abaifo ana ana mo wani na ya bosomsom na ekua ka chem se opese ohun kwan ya me fa so te ahaban na me nkire wo mama no enu me pese me hu wo ahaban tie ye tse no ni onim ye tse no tumi mu what you say wo hu ahaban bi te se bo magu wachi wa bo magu wachi okay what you say ya wadro wo hu na ye de tumi na ete what you say ya wadro nti wo de wakote wa hohoro ho a blend wa noa ana wasivu me no mapaduro obi di gubo ni a oka say ya waduro no ya mpa ya waduro na ne enti a ye frɛ ne bo magu wachi no ye yifiri ho na ya ka bo magu wanim okay muyi ekire ho ni fidi ho na o magu wachi a wo ba na wa ye bo magu wanim sa ma ye hu sa wonyim na wo bewo ye kire na ye kire ne wonim nete a wo tumi enti sofo te ho wo se ahaban tie eye abayisem ene abosomsem wo bayi a na otimisi ahaban o yare am wonom fragile na fragile ahaban ni dubu na ye de ye fragile no kwa ayi a
bunsu junction a obekọ na ya hyehye ne botom ne sisi ho sa ye won kurasefo a etwa wawai eye te se imango yete ne saba edi be sisi ho na nkrofo eto na abefa kọ fragile wow eye ade bi dua bi seed ene ade ye fragile nso o se wo ye ma bakuro o rane enti wo ye den wo koto fragile anom na fragile na na edua fragile ni dua so hypocrisy nya atwom na ye ka no asofo na amote sa na nkasa no obekom kura na ne be ma nya adwuma what you say obekom no ne problem eso no kokko bi etua ne to no enti mumma ye ma nature enye sede nyame ye no ye ma ne uniqueness na ewo nature mu no na yefe eni kontomere bio because kontomere doctor say wudi awunya moja okay eno nso so no ba penfo ye say onyem a the leaves vegetables na ye de kontomere alefia ye den aka o yire de enyem de wo na wo twitwa kra de aye si wa ma wo ye nya atwom wo sofo no wo baifo enti mesi mere bi beba wa ho se heaven na odumankoma yakopon ka ho asemi se beba konfo be ko na asofo te ho na say heaven na ye nyina ye twa animu say ebeba me nyina yakobi obi say mesimi dan e wo heaven na ho ne metena bre empeska nya to asase enti heaven na ye ko na nti gold ni diamond so no na say wote ho na konfo ni malam ne dusifo okọ na meme asole panyini ne shofo te ha de a ene se ma abe are okosebo ayawie on se nkane na ye den se ubehu se osofo bi kira haban wa asori dem what you say na ehu na nanka ba pe awoyofo pe ena na ye tagi omo na ye ka se sunsum so we dia bayigoro no mugoro no muso no ene aye common asofo na start e kire herbs woni hu to me but owo hu knowledge ti wo kire na soreba enti wo soreba na asofo da kam na woni wukunomu da dodo prapra mu na wo ka kire o se ahaban nurogie ene abusa ye abosomsam no da ya sore no na tena fie mama na say ukọ counseling kra na asofo ni tika say sina ho na me momra wabusuem yeah me bomra busu me so na nankanso eno se te se de wo ga busa na eya busa owura mu kwaye den sa okobusa asa sa eya busa enti counseling ne consultation ni nyina ya busa na edi fofo na ya paaye den unsa ya bi before de broni be ya bia ya papa counseling ya fe kasa na ede abusa de maame ne ba ifo papa no ya abusa no na ya taage o papa bi wa ho ya abusa wa de ayira kone ho na ya taage ne so ne ya bone nko no ye ekosofo ho de a ya ware na ahwehwe nti kosofo ho but yare bi da so ehu kwa abusa na ya taage omo enso mo na mo ka no kore no na ono na wo ka no kore kire ye na wo hye kokoa mu ho no na wa ye hiani na wo di sika na kwa akoma ne a wo twa ntora kire wo no a wa ma wo maame adane baifo no no ko no what you say ma your next question you say on say before obi wu a ye nwane mu kremofo do obi wu a omunya ya asore mani wi na na obewu na yesi no ba ye no edu ko sha fridge mu ni abededa no na yesu atwa ho ahia be ye 6 hours ama usika wu na wokọ asamado a wodi bi betomot ni biscuits na de bia ide atokete nyina atokete de bia faka mama na sani ma na ye adwuma de na uhwefunu kura de bibi nsunsu asobo ni bi tabre ni pedua na na ni sika omoje ye yi je bukọ a wudu kwan so a wuhye ma me nwa ye owu last 5 years na man 5 cedi mama na so fa 5 cedis mama eye no kwesa asamado bibi sa wo ho Where Marie. Yo, me da say question we me answer na akwan hodro mi no so. Ya mamre. Okay. Sa
ahemache de na omoje asiedie no adesiedie eye amamre ne amane yempo okay ye wo believe bi say onipa biara se owu a ne kra enkoi won sai wantimi ancross over nti woni na masasi so nti ye mane bibi udu ba bi a komode wa na oto bibi adi udu ba bi na nsukom de wa na oto bibi a den anom nipa bi wu a nipa bi ewu a wo light e de ne cross over to the next life eno no ye light wo ni bia na wo ka esum na wo ma ka esum no se ye adisiedie ede mawa na utimi enya akwanya eba honamu famu a obi ton aduane a utimi tobi okay what you say ahohum kwa ne omo a nka ye mfa snap nkosi asone so obekọ na aka half nka ye ni believe say ye ma offering food offering ne de akosi ho e wo time bi e bedru bekọ no na eso ate ne akofa de aka akotu agu eye no kre Nurse mama asema wo ke pese o chere say atesime timi ti say wo bitimi wu no akoko fufu so ko bobra no mate na tesem na ne edi nkan ni pedi nse ne etoso mienu atofo wo timi basa ne etoso me ensa die nti enoko ba bi ko bobra so we reincarnated ene na ewo musa so reincarnation de e real okay ti so we reincarnated yes no di wu ye no anytime akohu no ni age difference no e pepepe se e sa na se bia na o 20 years no wu ye e na hu ni wanya be 25 years because o wu ye 5 years ago na nso bi wo ho okay question tag e wo ho e wo so obisa but 20 years pepepe there or 20 years cross still what question obisa no but we wu be 30 years na wakohu obi a wo sa no be 30 years pepepe owu ye 30 years ni mahu obi a wo sa na pepe se de ote pepe but o amesi wabusiam kura wo te so wo mfiri ho owo maame wo papa we are reincarnated what you say Ode onipa no picture be kire na obehwe de say me ne se pa yesi nipa yesese me obi abomachi pen ewo abontin mu pen se me nantie ne se de me ye me ho no wo fo se na danfo na se de wo sisi mi mu no na se ma me ye asa agro no mamunni okay wo se me twa me ne no hu se afenya na danfo na but ohwe me din o se ei enipa din se to baby say me so me reincarnated and nipa no enso ye reincarnated ebi din se ebi ye reincarnated enti nipa bi wo ho a owu na wantimi ancross over atofo wuofuo no omo time anso omo ewu ye no se omo asiedi spiritually it works okay eye adwuma I see obeba be hwia ade afia buhie nim de didi nese sama ye ho sama pa sama wo wow se nipa wu ana nsan nti say one cross over there wo ye sama nti me de na me nim se nipa wu a ukọ Abraham de wa hibia do Bible man akuya ye nkoso me de minim no viewers se munya munim bi se nipa wu a ukọ Abraham kukum na wakọtwe no kukum atwen Nyankopon na na tamu no eba o shimbre ni duru a na Nyankopon shu nyanse na je beto asase so but say wo kan bibi say crossover to where yo me be chere crossover ni mu ama wate ase se ni ama me nkwa yi ase eye funu a oda ho a me hu ne saman a o kan asem a kire me a me koka nkwase asem be se bi kafra ahwefo obi be kan semfo a kire me se de wu hu no mu hu nti they will not believe you nti me nko what you say ena nipa kra kwa yi ase ba wo se wudwira me nya daaje ti me nko na emom apata ase na makobo me nsa na maba fie wo hu se onipa wasetena wo de ti asase we so no wo papa wo ye wo no koradi a wo di sene wo se ma adase hu wo no obi ti se wo pe wo se ei ena me ma school yi de me ye den
oh you na mama meduane di o papa you na han dan mama ne me matena mu adanse pa ni pedi efa wo ho no so say light okay and then ma wo bright na locate you say you belong here and I say you belong here. Wow. Emma enkowu mo bi osofo be kan atrosem emfa wo ho Ewo ayi ni a wonyeye ye say no ye ni papa so no ye kronfo enti ye kane a ye de tie asase we su no ye wu a eto hyeren de yanim enti the more ni peka for 40 days no adanse pa ni pe edify ye ho no ene ye de ye cross over ena say ne ma ye ka e wa asase we so enti na obi ti me da ho na ni funu na osu wa nya adanse pa e wo ne ho ati ase ai ya ebi ye ice ebi ye supa okra na werɛ ho a echim na afiri ni paduane mu apie enti wote ho na wa ani ahu se asemi hu yanka na it too late enti crossover na se no nti unsa chiro kronkron se ye bobrapa ye ne ye yonko ntam ye ne ye jai bone ya ye wu a ye wo baabi pa ye den ekọ ti se wa mobrapa no anye niama pa na wu a wo baabi bone ye den ekọ so eye esum ene han nti omo kasa sis no mo ye saman twentwen no obi wo ho wa bobrapa but atofu wu na wo de ewu say atofu wu na wo de wu ye na nyame ma no 40 years no nya 28 years 39.1 years ni date a odoma kwa Nyankopon de to ne kra so anso odi wu ye nti obetwen time no so no light na ato ne de no ko han mu but owosu mu kire se owosu no mu eno nkire se wo bre owosu no mu a owo for waiting. Okay. Na nipa onu ankasa so gi onu ane nkwa fi ni nsem no oni chance either you have light or not wakun ho o kan edum. What the keyword only. Wow, nipa di ho dance ye se den kura na saa de na wo ye no apepa saa dance ne na papa ne nyina afiri ho. Na se nipa in found situation a wo and say so take your life nkwa na nye wo de. Arefo me da mo nyina se eye mo ankasa na ene mo nature servant aye nature servant me say mo subscribe to sa YouTube channel we and fa so de pi beba mu amamo na midin eye Mrs. Sarah Bawakankam me masuye Kumase ewo Atonsu Adeja Koforidua ewo Koforidua Asikesu ena techima bi ewo New Krobo techima my telephone number is 0244 71 85 59 0244 71 85 59 and I say 0244 13 61 93 0244 13 61 93 ofre me na manfa na papa bi fa e onye hoho na chese oye me hokani ono na apeke ni awo bia one ne ka obema maso ate why na mafutuo a mede ma onipa ene se obra kwanto ye aye etui ni ayeye wasasi so no ene na yede yen ekọ bebi ayewu adache ye be kwa meka ne crossover no enti ma odo eni wanimu kan fa bone che se impo obi fom wa jaima nenka na kai se duabo ekum obi a na katua woso ebekum obi bone akatua eni owu yama odo entena peace.